Здравствуйте, меня зовут Ведижева Ясмина. Я учусь в 3 классе в средней общеобразовательной школе номер 2 сельского поселения Плиево, Республики Ингушетия. Я прочитаю вам стихотворение Гагиева Гирихана «Эздел». Фут изберешь, эздел яхр, лоацидиис, ди издяхр. Мыш тут эздел, чуротеры, гохтадиис, ди ишеры. Мерза ди искаха, никби будешь издолчаха, халш береш изделлаха, визуцхакка гянаваха. Нагахсанна кянконанна чей адохти, орцгвянна издел долж в ишчага, цуннабаркал ала дуага. Кянки ига улу вали, хайгуртами хаба оли, чага издел долж вез, дикасак хуболж вез. وانا خلش اتيه والر حلوت كانشيخ ازدل دولار تودا تسا شي ازديشر قورش قحت سناخ بيشر بعينش دوخت قيري ديهتش تسكش ايخت معقي ايهتش ازدي ولش اوزت غالي يجي الخط يلبس آلي اسخان نحش كولي وودة تهولر جهتر فودة اشتدأز ازدل ياخر ازدلو خزوي واخر ارفيان ازدل ليخر Hun as de tahir, wie ze wacht vergane wach, hij omelter is halach.